prethodnom videu sam pokazao što ćete dobiti u kutiji ako kupite Iskonovu uslugu Smart Wi-Fi, osnovni paket. A sada ćemo se pozabaviti konfiguracijom tog sustava. Ne zato jer je ona komplicirana, što više htio bih vam pokazati koliko je u osnovi jednostavna i od koliko se malenog broja koraka sastoji. To je jedna od ljepota ovog sustava po meni, što zbilja se može konfigurirati bez ikakvog predznanja i bez neke muke. Ono što sam si pripremio su zapravo stvari koje se dobiju kad se kupi taj osnovni paket. Znači imam ova dva AirTiesova čvora, imam mrežni kabel koji sam dobio u kutiji i imam adaptere za napajanje jednog i drugog čvora. Prvo što treba napraviti je uzeti bilo koji od ova dva čvora, znači potpuno je svejedno koji se uzme, uštekati ovaj kabel u jedan od dva konektora na njegovoj stražnjoj strani, svejedno je koji uzmete. Znači oba konektora se mogu za to iskoristiti i drugi kraj tog konektora spojiti u port na vašem Iskonovom ruteru. Bilo koji žuti port, jedan od 4 slobodna, kod mene su slobodna sva 4, pa ću iskoristiti evo jedan od njih. Kad sam to napravio, još trebam uzeti adapter za napajanje, spojiti ga u struju, uštekati ga u ovaj čvor i stisnuti tipku power da bi se čvor uključio i počeo sa procesom inicijalizacije. Znati ćete da ste to uspješno napravili po tome da se treća ledica odozgo oglasi, to jest ne oglasi se nego počne svjetliti bijelom bojom. To znači da su se stvari počele događati. Drugi korak je da uzmem drugi AirTiesov čvor i jednostavno spojim ga na struju. Ja ću za ovaj slučaj, znači neću to nositi sad u neku drugu prostoriju, da me naš snimatelj ne mora pratiti okolo po redakciji, ali vi biste ga znači postavili tamo gdje ga planirate koristiti, unutar 10 metara od ovog prvog čvora i dovoljno blizu onoj prostoriji gdje niste imali Wi-Fi sa signala ranije ili gdje on bio jako slab i problematičan. Znači stavit ćete ga blizu tog mjesta i spojiti na struju i upaliti. Znači procedura je potpuno ista. Spajam ga na struju, uštekavam i palim. Kao što vidite, u ovom slučaju ne moram spajati nikakav mrežni kabel, zato jer će se ova dva čvora međusobno povezati zapravo bežičnim putem preko 802.11 AC standarda i kroz 5 GHz frekvencijski pojas koji je puno čišći od 2,4 GHz, te se zato koristi za njihovo međusobno povezivanje. Vjerovali ili ne, time ste došli manje više do kraja postupka konfiguracije ovog sustava. Sad vam preostaje čekati nekakvih 5-6 minuta da se čvorovi međusobno povežu. Zapravo trebate pratiti lampice sa njihove prednje strane. Imaju dvije lampice, jedna označava 5 GHz pojas, drugi 2,4 GHz pojas. Oni će treperiti sa zelenom svjetlošću i u trenutku kad prestanu treperiti, kad počnu svjetliti konstantnom zelenom svjetlošću, to znači da su adapteri upareni, uspješno su uspostavili vezu između sebe i tada možete zapravo početi koristiti taj Wi-Fi, to jest možete se spojiti na bežičnu mrežu koja će se stvoriti između ta dva adaptera. Imamo za kraj još samo jedan korak, a to je da isključimo Wi-Fi na samom ruteru. Iskonovi ruteri na sreću dolaze sa tipkom na svojoj bočnoj strani koja služi upravo tome. Znači jednostavno ćete držati ovu tipku nekakvih 5-6 sekundi dok se lampica VLAN sa prednje strane rutera ne isključi. Znači kad prestane svjetliti, evo malo čak duže to treba držati, nekakvih 10 sekundi recimo, kad ona prestane svjetliti, tada znate da ste
isključili wireless od vašeg rutera i sada vaš kućni Wi-Fi zapravo koristi bežičnu mrežu koja se uspostavila između ova dva čvora. Da biste znali kako se ta bežična mreža zove, opet su stvari krajnje jednostavne. Uzmete čvor koji ste žicom spojili na ruter, okrenete ga naopačke i sa donje strane ćete vidjeti naziv te mreže, SSID, i vidjet ćete šifru koju morate iskoristiti da bi se spojili na tu bežičnu mrežu. Ta šifra se naravno može promijeniti, SSID se također može promijeniti, a time ćemo se pozabaviti putem mobilne aplikacije koju ću sad također malo demonstrirati. Iako ovu mesh mrežu koju sam izgradio sad mogu koristiti odmah, takva kakva je, ako ju želim dodatno konfigurirati, a ja želim, vjerojatno ćete htjeti i vi, i dobiti još više informacija o njoj, to sve mogu najjednostavnije učiniti putem AirTiceove mobilne aplikacije. Ona je besplatno dostupna za Android i za iOS uređaje i sad ćemo pogledati znači što ona nudi i kako to sve skupa izgleda. Za početak ću se znači spojiti na Wi-Fi mrežu koju su stvorili AirTiceovi čvorovi. Kao što vidimo, evo, ona je tu, zove se AirTice R4920 VRY7. Kod vas će se zvati nekako drugčije jer ćete imati, nećete imati ove identične, ove iste čvorove koje ja kod sebe imam. Lozinku te mreže ću pronaći na naljepnici ispod, pa ću ja sad nju prepisati, znači MRW KF 8489 Connect. I evo, spojen sam znači sad na ovaj čvor. Koristio sam čvor inače koji je fizički spojen sa routerom, znači koji funkcionira kao baza. To je bitno kada prepisujete tu šifru, morate uzeti baš onaj koji se koristi kao baza, znači koji je sa žicom vezan uz vaš router. Otvaram aplikaciju AirTice, ona je na engleskom jeziku, ali zapravo bogato oslikana i prilično intuitivna za korištenje, pa na prvom ekranu stišćem Continue. Sada me pita da li zaista posjedujem te AirTiceove čvorove, ja ću reći yes jer su evo tu pored mene. Trebamo pisati svoje ime, ako se dobro sjećam on je Davor, prezime i email adresu. Ovo je potrebno zbog registracije. Nakon što to napravim će mi na email doći aktivacijski kod. U mojem slučaju kod je 7461. Vi ćete morati u vašem mailu pogledati koji vam je kod. Stisnem next. Sad mi tu kaže da će trebati setapirati tu mrežu, ja ću stisnuti next i evo automatski odmah iste sekunde aplikacija je prepoznala te moje čvorove i sad mi kaže da im dam neko ime. Recimo ja ću za primjer, ima tu lista ponuđenih imena, ja ću za primjer nazvati ovog tu kojeg imam, kuhinja. Kuhinja. Znači već imam ponuđeno kitchen, ali ja želim baš da ima hrvatsko ime, pa ću mu staviti kuhinja. Stisnut ću next. Sad me pita za drugi čvor kojeg je također sustav prepoznao. Ja ću staviti da se on zove dnevni boravak. Next. Jednostavno sad mi aplikacija kaže da su čvorovi uspješno konfigurirani. Pita me da li želim konfigurirati još jednog. Znači u slučaju da sam uzeo još jedan treći čvor, što se može. I ono što me sad pita, da li želim dijeliti nekakve dijagnostičke podatke da bi oni poboljšali uslugu, bla bla, ja to ne želim. Tu stisnem yes, oni se malo bune protiv toga i sad sam se našao zapravo na ekranu gdje mogu promijeniti naziv bežične mreže koja će se dijeliti među tim uređajima, znači u osnovi naziv kućnog Wi-Fi-a, recimo da ću ga nazvati doma, ili možda neću, jer mi baš ne ide tipkanje ovako na stalku, doma. Lozinku ću napisati neku koju želim, ja ću staviti recimo
jednu ultra sigurnu lozinku Davor, samo za primjer. Potvrdim ju ispod. Da vidimo samo da li su lozinke, evo, ispravno su unesene. Evo, sad mi kaže da mora imati 8, pa će biti to Davor, znači minimalno 8 znakova, to je u skladu sa ovom razinom zaštite koju ja tu koristim, stisnem Next. Sad mi kaže da će to sve što sam odabrao biti primijenjeno i sad sam se konačno našao u sučelju glavnom aplikacije. Zašto mi je pisalo da sam izgubio konekciju aplikacije? Pa zato jer sam promijenio naziv i lozinku svoje bežične mreže. Neko vas to ne zabrine, znači sve što trebate napraviti je spojiti se na tu novu mrežu koju sam ja nazvao doma i upisati novu lozinku koja je kod mene bila Davor. Nemojte si staviti lozinku Davor, to baš nije sigurno, pogotovo ako se neko u vašoj kući zove Davor. I evo, kao što vidite sad sam connected, 866 megabita u sekundi, 5 GHz pojas i sad se mogu znači vratiti nazad u aplikaciju koja me sad ponovo mi dozvoljava pristup svim svojim mogućnostima. Uglavnom sučelju aplikacije, osim speed testa gdje mogu znači pogledati brzinu svojeg linka, imamo kategoriju My Devices, ovdje ću vidjeti listu svih uređaja koji su trenutno spojeni u kućni Wi-Fi. Tu imam 2 mobitela, jedan je sa rutalnim OS-om pa mu nije napisan naziv, imam jedan laptop. Zatim mogu u kategoriji My Network vidjeti sami broj čvorova i čak se prikazuje znači trenutna propusnost između njih. Kao što vidite ona je trenutno jako visoka, 1300 megabita u sekundi, zato jer se oni nalaze jako blizu jedan drugome. Znači tu za primjer sam koristio scenarij gdje su oni jedan pored drugog. Doslovce kad bi pomaknuo 2-3 prostorije dalje, ta propusnost bi pala na, pa iz mojeg testiranja nekakvih 800 megabita u sekundi. I ono što sad mogu za svaki od tih čvorova vidjeti znači klijente koji su na njega spojeni. Ako stisnem na kuhinju, mogu vidjeti da su na njega spojena oba laptopa, odnosno oba mobitela, a na dnevni boravak je spojen laptop. Tu imam neke još dodatne informacije o samim tim čvorovima, njihovim MAC adresama i tako dalje. Znači zgodno je što se to na ovaj način prikazuje jer možete steći dojam kako vam ta mesh mreža radi. Roditeljska kontrola je još jedna zgodna opcija koja kad se uključi, znači sad mogu izabrati recimo laptop i mogu aktivirati roditeljsku kontrolu za njega i mogu točno definirati koji dan i od koliko do koliko sati da se njemu oduzme pristup internetu. Zašto je to dobro? Pa zato jer možete primjerice, želite da vam djeca pišu zadaću od 6 do 8 na večer i onda ćete to točno na taj način tu moći konfigurirati. Roditeljske kontrole same po sebi nisu nešto što nema niti jedan drugi uređaj na tržištu, međutim rijetko kad su ovako jednostavno izvedene da se mogu stvarno u par klikova konfigurirati. Od drugih stvari imamo to još način za štednju energije, kad će uređaji trošiti manje energije. To može biti zgodno za ako želite prišparati koju lipu na računu za struju, možete staviti da vam se u kasnim noćnim satima oni u principu smanje svoje performanse na konto toga da troše manje energije, pa ko voli nek izvoli. Imate postavke ponovo za vašu Wi-Fi mrežu i zadnje imate znači postavke same aplikacije gdje nemate ništa osobito pametno što biste mogli napraviti. To vam je manje više to što se tiče te aplikacije, znači iako nije na hrvatskom jeziku dostupna, zapravo nudi neku elementarnu razinu kontrole nad radom AirTagsovih čvorova i omogućava nam nekoliko zgodnih funkcija. Dvije glavne su ta bežična mreža za goste i roditeljske kontrole, što će korisnicima sigurno biti drago da je izvedeno na ovako jedan intuitivan način.